Everêka serekiya nêzîkî 6 gundên zêbariyan ku dikevine sunûrê Nehya Şêladizê Jilayê Başûrî ve. Ku beşek ji hewlatiyan wan gunda dibêjin. Bi têr ji 10 salaya ev cade bi vî şîve û gelek caran jî layanê peywendîdar sûza qêrkirina cada gundî dayîne me. Lê tanûke tinê gotin bûn û bêkiryar. والله نزدیکی تقریبا اوه 10-12 سال که شرع وصایی به سر و بره. الله دخوازم از حکمت اوه کوی شرعی و ما غیر یعنی اگر غیر نکنجی بلو بسک سر و بره که بخنه چون که من نساخه ده حالا نساخه مثلا رخدی گلای به سر و برد لتنش برینو که. گلک برپرس یعنی توتی نیره گلک وعده دوین و جبهه نکریه بس توتی نیره وعده دوین و حتی چی نه یعنی وعده چه جبهه نگیری نبومه. دخوازم ما و بوم وی شورای چکن غیر کن یون ساغبر کن بومه. چندین جاره me peywendî bi rêveberê Nehya Şêladizê kir derbarê ewî babetî. Lê bersiva me neda. Aba boza sohte ya. Hatta pıtırcı ne bilir. Andu hırdo. Hariyero, cablero, makuşina, batoze, ba hami. ويجو أم هيوي جال حماته هرمي طبعا سيخو شارع ما زي وقت تيجي ناخو عيولي ما منطقة ما خرجوا Qêrkirnarê gundan êk jêgê serekîne ku xelek qesta gundên xwe bikin. Lê berûvajîna girîgîdan bi avedankirina gundan taybet başkirina cadên wan. Ku beşek ji hewlatiyan me de diyarkirin tê penayê bene ber jiyana bajêran û gundan cihêlin. Nihat Weramariyên Nartî, Nehya Şêladizê.